Manipur mai khayang sa da ham kasa majahan sa sali Padma Shri Award wibang gapang khuyhaira. Ukhrul District na 75th Republic Day mayon haira National Bharat Li Manipur wi Daplo na Nari Shakti jite haira. Badagru College Ukhrul na National Assessment and Accreditation Grade P samang haira. Lai kyang ator ajak da Tangkhul Express bau Zingshowon HA Shimray na pa midalay bau pa mesai na ngang ramsa. Mingzut la kahai ham kasa majahan sa sali Padma Shri Award mi kawai ka bangkui haira. Ham kasa otli pangthem le la kahai jingum hangshini da katum majahan sa sahi lungbi kachwiwi mina. Tangkhul ngale kan chokta ngayaw kahai lungbi hamsak mashman kawai kasa klar promote kasali majahana awi mingrin kasangka jagat ra haira. Art Pottery Craft wi category li majahana Padma Shri samangge ka ji Manipur wibang kalam matalak ena Tangkhul wibang mai khaya rimpa khalak kahai ngasaya majahani khaying director 1950 kumparaya majahana Blackstone Pottery tuyam lil nungsanak ena hopok kami bayaners akang ngasada Manipur cultural heritage saklak ena otramut semi kahai mi akana majahana ham kasa ot nilak ena jingum muka atamni awawu guishim sasawi ena tamkhuya majahana 1970 wi aina thuida longbi li sim kapang ngalei black serpentine kala ngakai kang gahai brown clay manatlaga ngadelak aina kahai black stone pottery kasemni shuru khira kahaina ana akhlada ham ka semang manila mi ka taidra khali tamji thaida ngalang phaikawai apong la samang saka majahana ngakai kang ka aina ham ka sali madalak aina ngalung ka jika yur shijinda local mangli manila national kala international recognition la samang gahaina Kum kujida Padma Shri Award hi India wi President na mayo maninga ka khayini mishoka aja kumwi Padma Shri Award is shaka thara kaya chiwi ngichaili majahan sa samang na Manipur wi aina samka pangna Ukhrul District wi akamang gaji shokar College Pedigree College na National Assessment and Accreditation li Grade B samang haira ituna paningu bai aja hon hapta NACC nak wi dim gada college chiwi ka shokazang evaluate saga haina assessment result NACC nak director na Pedigree College principal li kabi ungda B grade kami wi pawon sampanga 7-point scale wi Pedigree College na CGBA 2.31 sampanga Ajami ka high grade hi 2024 wi aina hapuk laka zingkum phangawi bang valid sara college hiwi assessment outcome document kala bar team report yang laga institution wi quality pathami kwai phekar khui kabai khui paira da NACC nak director jina kazum sanga sab age ka ji atam institution jina kum ka ji da quality assurance report misangi ka jina jiman memya ka accreditation next cycle wi bang eligible masamra ka jila ka bisanga NACC wi accreditation kami grading system A++, A+, A, B++, B+, B da damaman laga C ena dangda ko khili accredit samia Badagru assessment correctly chui khamai grade msam phangi lala NACC na accreditation ne ka hai hi Tangkhul ngaleli chui khamai wardam ran khamiwe khamachaya phekar ngasaya NACC accreditation ne ka hai hi Badagru College with standard majut mang maningla apam hili leta kale worship gatainala khamata Kaza kawai kala nghan kawai matang jumeida hai coming asaya 1965 kum lingaka college hina 2024 kum NACC na accreditation sangapang hi college hina huilila phekar ko khui jethaida ka phabau asaya Ukhrul District Administration na 75th Republic Day kamayon bumphalak aina kupsang haira Ranyay Bakshi Ground ni Kwikada Deputy Commissioner Zuring Lakingon Republic Day Bharat Salute Kumia Ranye Hijili Additional SP Ringting Hongchuina Bharat Commander Saya Gazip Jili Ukhrul SP Dingsem Washim DLOS Mingala invite this and a yari vazanga This is Zuring Lakingon Kamatuni 1950 kum India way Constitution Shokta India li Sovereign Socialist Secular Kala Democratic Republic Kangawau Gala Ninkan Sangapang Kawai British Kamungni Ngerkuida Chikat Mika Hai Paniunga Itum nakasa kavat raga ngasun hailak kangashap mang aina itum pangwai hairaga che zuring lana hanga democracy hi yurmungrin mang manila itumwi koring karak apongna kalanga lay semka kai li itum abavu ot nguruk khui kawai le ya decision na kasatsanga Ukhrul District
public day kamayon jiri condition mukada jishat na march past niya cultural performance na jithai dangai cultural dance group Ukhrul district Karade Git Assam Rifles Public School, Hunbung Haugok Tangda Academy, Model High School, Halang Baptist Church Mission School, Kala Bams Kindergarten Shukuya. 2023 Kum Ot Matalak Ina, Saka High Department in the data, we employees Shaka Mukuda Pangari District Administration Appreciation Certificate Mishoka. March Parsi Matame Kapkuchi, Savio High School Girls Condition Nakare, Ukru Public School Girls Condition Nakakani, Leader Angel English School Girls Condition Nakakutumari Zanga. Kogi Emlays Tarana Manipur Sakyan Kavai Satalay Kachi Hangda Indian Shokarna Sami Kavai Kokomina Inquiry Commission Affidavit Misanghira. Kokomina Pau Mikashok Likahang Manipur Legislative Assembly na Kak Taga Hailing Sunda Kogi Emlays Tara China Manipur Sakyan Kavai Kasana Kachi India with Shokarli Tepulungra Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Inquiry Commission page Hangjishat Kaka Affidavit Misanghira. Affidavit Chilling Soda Kuki Nation Building with Maramne Kapika booklet Zalangam La Turkar Kasalari Kate Zangda Baish Shakani Hangjishat we booklet that Miss Sangaji. Ajahan Tarau Director that Chukod and Gokomi members team na Chief Minister Lisambangada Chin Gugi Nargo terrorist na stage Mikamowi Otsak Makaning Sadakalehi Kamjau Kamkami Bohirachia. Chiling Soda Manipur as Legislative Assembly na Tarau Tarik Mukada Akatang Resolution Madi Kwikavai Government of India Lit Misanga Atumikang Shiji Sami Kavai Bohaira State Chokar na Indian Chokar Likabo Mikakali Magazang NRC update la Kokomina Bohaira. NRC base year 1951 Ngasakvai Kala illegal immigration Saikura Katang Shokta Atumik Go wi Aina Tonga Baiki Kama Mami Plumara Kokomina Majan Sanga. Maide Yorangala Pingni Kalata Kangak Training Mikvai Kangrani Rural Maide Council WMC na Katomra Jaira. Maide Community Ngak Kavai Kangran Turka Sayakachi Hang the Youth Pingni Self Defense Training Mikvai Ngarandale. Maide Nabing Nasunda Klemaram the Council Jina Kangasan Sahira the Pau Mishoka. Arambai Dengon at Tanda State with political leadership di Koka Kasar Quikarali Council Jina Maya Kangai Pungshoka. State Wimaramni Civil Society Organization Law Katamna Longbing San Champe Sakavai Apam Semra People's Assembly Hall Wivang Yarina Mingrok Vaila WMC na Kabo Sahira Maite Youth Ping Kangran La Safety Wivang the United Friendship Organization UFO na Tanda Self Defense Training Miragajini Council Jinakakotom Pungshoka Manipuri Yarina Maite Community wi Pakavai Kasa Movement Saikwarali World Maite Council na Kotomra Kajilahang Sanga Mizoram ni Bangladesh with armed group training rungdakle pau samangdale. Bau hit reader extremist Sakasal Association Akana Mishok the Mizoram Shokarna training games J Makam Miyaka action queer the association na Hamutin Haira. Isoli Klebis Accord MNF Readers Association BAMRA na kahang Mizoram wi Lunglei aina Mamit District li Bangladesh wi Jakma Rebels ping military training ungdalay MNF li Mizo National Front the 1986 li Bis Accord Shway Salaga now the political party in Sahawa Pau hili hangta klay BAMRA hi political parties tidi mazangmana Barbat ya Chadokrom Jana Shamhadi Samidi BCJ SS Koho Bangladesh wi Chitajong Hill Drugs Likalay, Jakma Rebels Ping, Mizoram military training meter later, BAMRA na hanga. Jakma Rebels Group Jana Samhadi Samidi with Sandu Larma Faction Dalazata Kachi, Association Jana hanga. BAMRA na kahang Bangladesh outfit with military training centers later Kalay Mizoram Wivang Kapamaning Mana. Training centers Makami, La Rebels Bini. Makashami tui aka BAMRA na action kwe haura jahira. Aya pausang kapang ay natanda. Laldu Homa Nagkatan, Zoram People's Movement Shokarna, BAMRA we Pau Hili, Hangaka Maleranga. Ka the Hindu we Bawa Tishuda, Northeast we conflict specialist na Mizoram, Afghanistan and Pakistan Kangsun Bam, Afpak region Tada, Kuya Gaja, Mizoram, Myanmar, Kala Bangladesh we refugees in a sort of Myanmar army personnel, Jin Gugi, Kala, Jakma Rebels Pina, Razanga Haina Gaji, take a Quilea. Longala group ngatatay na boycott kasalong ni Manipur capital lila Republic Day Shimray ay na mayon hayra. Manipur li 75th Republic Day mayon kawai all Manipur Student Union
Zangda katamna thuruk na boycott sa rebels group kadainala momyon khawai ngwaw hairasai ethnic violence shokta khlehini maring pa phung ka shok azaksa da philan gazik khanga khawai ya rili ka thong hairasai kha je thalala district tharada thuruk le security panglak ka hai azingni republic te khamayon hini moshok khangi ochot ka shok paw masam phangmana chief minister na khamati li ka hang Ngaziplak kahai Bharat semga kali Manipuri Saikorawi ot ngurut laya constitution ni khaya kashi ainang soda mashun shijinda Manipur le India wi ngazip hili nga khawai siam na poya aya Zingshowon freedom fighter rani kaitinu wi kapra Zingshowon ngasada yari long adete tana khaya kashi pungsho khaira CM na governor speaker Manipur assembly minister kala MLAs bining soda Manipur khri khle rani kaitinu bagli wada kaitinu li khaya kashi pungsho ka Republic Day Rani National Capital Strong Bharat Gazatli Manipur with Nari Shakti Jite Hero Manipur with Dabloli Imag Gaithil Kasho Kala Loktak Lekli Shnauna Damal Gong Ryoko Jiteya Manipur li Zingum Shapunga Gada Ra Kahai Shnauna Laysak Katan Lansinrin ni Ot Ngurukokui Amayuk Jiteda Manipur with Nari Shakti Kachia Shnausan with Bangshap Imag Gaithil with Manga Ina Jiteya Deblojina India Liloda Silk Semshok Karevu Tanga Kui Bichi Ya Shandi Tongbramwi Maram La Hangjiteya Ana location of being Otbam Kami Mang Manila Okatui Ngaleka Lila Lotus Silk Juhoshok the India Li Maikaya Kajunga Kuramiya the Debloka Semnopinjina Hangsanga Let Udajo Kamdaya Bobbing Manipur with Mike Hayang Sata Hamkasa, Majahansa Sali, but Shimray Award with Vang Gapanquihera. Ukru District na 75th Republic Day Mayon Haira, National Bharat Manipur Week, Dablo na Nari Shakti Jite Haira. Badagru College Ukru na National Assessment and Accreditation Grade P Samang Haira. Aja we bawi linga janghira pang nadak lindum sai ko ri ringa phagala khamai Zingshowon sa serano